Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana udaba-ke nalwazi kuyaphuthuma amakhomanda sondelani sigade umzila la niyamazi lo mama bantu balapha kwathi 4 empofana ngaphansi kweMoyi River niyamazi lo mama uMaureen Magubane oyimeya lapha empofana local municipality oqala manje ukwenza ubugebengu. Lo mama ubiza umphakathi wathi umphakathi awuze uzo applyela i-learnership yakwa agriculture lapha kwakhe. Umphakathi ke waya njengenjwayelo kuma uzokwenza lezi zinto uyayikhiphe iID ukuthi bekwazi ukuregister yonke into abafuna ukuyifaka. uMaureen kanti into ayenzayo uregister labantu for ispecial vote. Ngikhuluma nawe njengamanje akhona amakhomanda akhona lapha emncwabeni eWard 4 aqeda ukungenelwa ama message manje ukuthi you are registered for ispecial vote. Ukhumbule bebehambe bethi bawo applyela ama learnership ngoba bebizwe ilo meya weANC lo meya wamasela uyena ade babizile. Ngithi makhomanda nize ningayi kuma special vote labanitshela ngawo nina niyovota ngenormal day ngomhla ka14 ayikho into ezokunakala lapho ningatatazeli nehlisa umoya noma ngathi ungenelwe imessage leyo message ayikho noma ungayidelete into engekho ngomhla ka14 asidibane khona ngizobe ngikhona ngizogada umzila ngifuna nikwazi lokho. uMaureen futhi into ayenzayo uneplaza ngithi lapha eWard 4 uMaureen aliqhwaga umphakathi kwakwele co-op lelo plaza lelo lapho kwathi 4 ningayifihli indaba ngizazi zonke indaba kaMaureen akalungile lo mama lo. Angithi lo mama iward yakhe uWard 4 so uma le ward edliwa kiyo izomgxeka i-leadership yamasela eANC leadership yeANC izomgxeka ukuthi ihamba manje uzama ngakho konke okusemandleni ukuyithola le ward. Makhomanda ngithi sukumani nime ngenyawo umzila siyogada eMoyi River. Lo mama lokunento aphezukwayo unobusela afuna ukubenza lo mama lo. Niyangizwa ukuthi ngithini injalo ke uma uthola imessage ehlisa umoya wena uya ngomhla ka14 kuMay awuvoti special vote. Lama khomanda athola ama message whoever uthola imessage ukhululeka una special vote oziyakiso uzoya ngomhla ka14 ngeke sizwe ngoMaureen ezokwenza ubusela la futhi uqasha nezingane zakhe njalo nje. Ayiniyazi ukuthi kusebenza izingane zakhe lapha le mfana nentombazana injalo nje indaba. weMaureen khohla ntombi khohla ntombo uyeke lo ugogo kahle lo uyena gogo ozama ukukhanda ubuqhophololo ozama ukukhanda ubusela engizombamba ngomhla ka14 buka nasi ngoqondana naye ngqo angeke ngize sizwe ngayo. Sorry. Siyabonga ngani zakwethu bekuyileyo message nje ningethuki umoya phansi nilikhohle lelisela eluMaureen Magubane ophethe umasipala lapha. Bye.